إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كم هفتاك وكر هذا هنير دوغري أقوم ببابا درس السلسلة الله سبحانه وتعالى يسوع وبشرها من السلسلة باو مجندا درسته. मेरे अवनो में सिलसिला के मौजूद तकों के बेरुम खास ए मौजूद का अच्छी धन्यवाद गस्त को फार तो मैं दिज़्ज़त रिया हूँ कि कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्गुन मेंगे कोनुगा वरम मतरी जिम्मा तके अदि वरम पूरा मसूलियत तके अड़वा जिम्मातका मसूलियत गई अळगोंड बरे मा बारुगद मा बिया मखलूकात ए मसूलियत का जिम्माता उफलुमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एतगच्चा हवाल पुर बिहिंदु एकलांग हजरतुगा एकमा उजुर दन्नवा फावत कि कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला سورة الأحزاب كهدي ديوانات وحيك ربني إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هم كشور ديوان اسكالان أمانة أردتكاي بما أدي فربطة ومجا أفلبي إجمانة كي उड़ाई बीमाई फरबा तक अमानत अदा करो एकलांगे लाजिम कुरबाफा मसूलियत अदा करूं एक इम्मे शामिल माना एतकेच एकलांग जिससे हिंदुगा फअबैन अन यहमिलनहा ए अमाना उफुलमा एतकेति उजुवरली وحملها الإنسان إنسانا أمانة مفلك إنه كان ظلوما جهولا. هم كشور إنسانا بي أنيامري جاهل ميوكو إم بما الله سبحانه وتعالى ألغن من لأفلا وندا أمانة فرباتك أودتك أدي بما إكلا غوني مي أمانة وش ألوف एतकेति ए अमानातुगे बोडुकमा ए मसूलियतुगे बोडुकमट्टक एतकेति वनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरतुगा ए अमानत उफुलुमा उजुवरिय इंसान वनी अमाना उफुला अल्लाह वनी याफुले इन्नहु कान ज़लूमन जहूला कशोर इंसान वे अनियावरि जाहिल मियोक अमानत एम्मे हेगुतुगा रक्कातरिनुवा अदि तिमागे कोंडु एलिफावा अमानत की कुबाक नुदन्ना ए अमानत का जिम्मातई कुबाक होद मसके नुकुरा जाहिल मिय कमुगे इंसान मी आयत को बयान कुरबा फवा अमानत के मुराद मी अमानत को मुरादुगा मुफस्सिर विदालो फवनी अमानत में लफ्ज़ के मुरादुगा बुनैफावा बसुलता उतरें इम्मे रगड़ो बसुल की ए अमानत की दशुगा दीनी इम्मे हा वाजिब तकाय अदि दुनियावी एहनिम फरात तोगे इम्मे हा हक़ुत शामिल वेगें बा अमानत हुआ इंसान अगमच्च लाजिम कुरैफावा दीनी इम्मे हा वाजिब तकाय दुनियावी इम्मे हक़ुत के शामिल वेगिंदा आम मानागा ऐसा कलिमे के मितागा अमानत मिला माने एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मितागा इब्स
අමානතුගේ එබ්බස් බාවති ખાસ කරවා ෆෙනුවේ අමානතුගේ ලෆ්ස් එක්ක මුත්ලක් බයන් කරා ඉන්න අරද්නල් අමානත අමානතු මනස්කලා ගොෂලුපි මේක තෙරේක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රිසාත් ෆලන් අදා කුරන්චේ එම්මේ හග්ගුතකයි ඒනාග මච්ච මතිපුරිෆාවා අලුතකුන්ගේ එම්මේ හග්ගුතකයි මි හුරිහා මානේ ශාමිල් ගොතුක එකුල ලෆ්ස් එක් අමානත් කුමානේ می آية تفسير علم ورين بيان قرافوا صحما تفسير القرطبي بدال فوني والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح صحبه هو دين جهورها وظيفاتك ديني قد أداء كرن جهورها سماتك يكترك فرما سنتك واجبتك أرانكم ركعات ريوما مكروه كنتك أمين من بس إنسانا كمتش ديني قطع إلزام كريفا واجب كريفا كنكما سنة درجة كنكما إمها دروات جه كنكما مهوريها كبيرة شامل وادي إنسانا الدنيا كمتش كريفا وإمها مسؤولية بس مي أمانة تدريجا شامل فا أحمد أمين الشنقيطي رحمه الله بدالوني والأمانة تشمل كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه أمانة بكلمة شامل وين الله سبحانه وتعالى تبايا حوال كربا فاكم كمك وأمرك بحفظه أدي كمك ركعات يوم يكلام أمر كربا فاكم كمك فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله اجتريغا تباغ هريها غنوانتك الله تبايا حوال كربا إمها غنوانتك الله سبحانه وتعالى حرام كربي كنت تكون درك ركعاتكم ماتركم بس اي امانات بدريغا شامل اي الله سبحانه وتعالى امن دبافا كم نيومت اي هرشغنوගේ නියමත කමුගාවිස් දබ්බාපා කොම්බේ ගුණවන කීවිස් දබ්බාපා හවාල් කුරේෆා අමානතෙන් අලගොම්ෙන් බේරුම් ගොදක අගොම්නක ඉස්තිමාල නුකර අලගොම් බේරුම් ගොතේ ගුණවන්තක නොදේ අශිගණකී අමානත් कंफत की अमानत लोल की अमानत आडुयुम की अमानत हित की अमानत इनकुम में गुणों ने किस अमानत है या मैं देखो सवाल करो ने अंतत हम एम में तिबाया हवाल कुरैफावा एम में हा अमानत मीहुं हवाल कुफावा तकिच मीहुं गापुतोते मीहुं तिबाया हवाल कुफा एबा में गापुतवेस मेगी तेरेगा शामिल होगी ए माओ में मितांगा अमानत के मुराद बला नफ्त गवानमा एक तेरेगा माली हक़ुतकाई दीन एम्मेहा हक़ुतकाई अदि मिनु बस इंसान अगमचे लाजिम कुरा एम्मेहा जिम्मा तक के शामिल होगी लोग इसे तेरे हो अमानत के तेरेगा मीस्तकुंगे हक़ुतकु तेरेंग मीस्तकुंगे सिद्ध तक रखा तेरे बस शामिल होता رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرآني إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة قيامة دو الله سبحانه وتعالى حضرة قاوا إم بدو أمانة بتريج همينه كمك إم بدو عن ركعة تريبان شيء كمك كمغا همينه كمك الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها فرميها أين كميها أكو خاصة قلوم هنگا එදෙමිහුන් දෙතරේග හිඟා ගුරුමුගේ වාහක මීස්තකුන් ගාතුගා දෙක් එයි ඒන හවාල් කුරේෆාව අමානතක ඒනවා ඛියානත් එයි අබදකු දෙමිහුන් දෙතරේ ඔන්න ගුරු ෆහරක දෙමිනෝවදා කොම්බේ සෝබකාහර එක කොණු දෙක රුලියාස්ගේ වරි වකිවාන්ජීදා එහෙන් නමස් එක ආවණි ගුරුම් ගොතරෙන් එකක එංගිෆාව අනිකාගේ සීදුත එකක එගිෆාව අනක ખાસ කම්ක ඒනා පහු ඉන්න මිහා ගාතුගාවස් එවස් මිහ ගාතුගා ඒනා ෆාලකු ගෙලුවා එහෙම් වෙගෙන් ඒ සිද්රු එගොතුගා රක්කාතරිකො දෙමෙහෙට්ටුන් එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුගා ඛියාමත් දෝ ඒනා රක්කාතරිවානේ එම්මෙ පොඩකි අමානාතුගේ තිරේගා හිමෙනේ කමකේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉස්පණේ වර ගින ෆහර මීහුන්න වෙද කොන්න හිංග මොනුජෝ මීහ ගාතු වරිවෙකින් දාර මේක දිවාවන මස්සල
den eena gos inna miha gaatu amata eena ya hewede mihe kom bele mihe gaatu wargina para ewatuge ma'lumatu waage dekevi aneka eba warabbuna fadihibbe aneka dirulumuga kuriyedimuga magu ege sawun gillinga ema nabiy sallallahu alaihi wasallam mitanga amanatu waage ha bodu purba bayan kura koni ei wargina para mihun e rakka kerinuwa tamekkum gowa istakun sidruta forwa banghara हमें मतलब जैसे तेरे आओ मैं अमानत के तेरे का कि कुरान का बयान कुरान है अमानत के माना कलिमा के तेरे का ही मैंने नीहुन दिबा गातु का धक्का वाह के रखा तेरे उस नीहुन सिर को बंगाना पुरम बुना वाह के तक रखा तेरे उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे इदा हद्दथ الرجل بالحديث ثم التفت فهي अमानत miha aneka agatuka wahaga dakkafa ena anfarata emurlima ihsab ferige ei amanat ek mane ki miha tiba agatuka bona bas dakka wahaga ei amanat e rakka teriwanje ei sidrikkamuga miha bunufena me sirru hifatanje hama yaekuga e bas ei anakaya foru kodde pada bahekkamuga wanama ena ebuni mimbaru ena ebuni andasga amanattirikama ke bas dukudench misalaga e vituruko unikon ek raagu badaluko ek murada mafhum badaluko adaga nuwa ei wahake ki ibarat en ibarat ekkamuga bes wahage dekewnu andasa wahage dekewnu maqama dekewnu wahake ke tobiyata mikan ko bala be udakka wahake ke muradenge එහෙම වීම කිහිනෙක් කොන් ගොතක කොන් අන්දාසෙක දෙකවන වාහකයක කෙරෙන් ආ වාහකෙක්ම මිපද පංකම් එයි මීහෙ බුදක්කා වාහක අමානත් කෙරෙ උතරේක ආල්ගොන් මෙන් බැලන්ජ් එකක් හැමෙemme මේ අමානතු උතරේක හිමනේ ආගොම්න හවාල් කුරයිෆාවා වසීෆාය දෙන්ජෙහෙ රක්කාතරික ඒ වසීෆාක සිම්මාතක වාන්ජෙහෙ රක්කාතරික ඒක ඉතරේක ආම් වසීෆාතක ખાસ වසීෆා दौलत के मकाम तक अमिल मिसमी हुंगा गातुगा अदा कोरा वजीफा तक मी कंकम किवेस एमी हुन्ना हवाल कुरेफावा अमानत के अमानत एन रखा तेरवंजे ऑफिस तो के वेरिंदा किवा दे मुदरिसुन्ना हमहम में ऑफिस तो के मकाम तो गा तिब्बवा बेफुलुन्ना एमी हुन्ना हवाल कुरेफावा एक एक वजीफा ते ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हजरतुगा सवाल कुरेने कंक ए जिम्मा तक एन अदा कुरन जेहेने ए කොම්මෙන් එනක මච්චංගුන්න ෆරාතු එනේ ලාසිම් කුරාති එන්නු ඒක ඉතුරු ඒක කුරීග ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ මස්ූලියතක බේගතුන් එනේ සවාල් කුර්බාන් ආයිලි සිම්මාත ෆිරියකම් ගවානම අම්බිදරින්ගේ හග්ගුත එනේ අදා කුරන් ජේ බෑමෆෑන්ගේ හග්ගුත එනේ අදා කුරන් ජේ අවට්තරින්ගේ හග්ගු එනේ අදා කුරන් ජේ එනගේ තිමාගේ මිහුන අදා කුරන් ජේ හග්ගුත ඕනන් ජේ එනේ මුස්තමෝ හග්ගුත එනේ අදා කුරන් ජේ මෙන්න කුස් आगुम नजर हिंगालिमा फेन्ना मूरी दीन एक्को बिनावनी आगुन में कोंडु गलिफावा बावरु अमानत के मच ए उरिहा कमे अल्लाह वनी आगुन में के कोंडु गालुवा एम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरा पनी अमानत तरिकन गिल्लिगन दाने हालत एकम हदीस कुरवने इदा उजिअतिल अमानतु फंतज़िर الساعه तो जमाना ऐसे अमाना गिल्लिगन दाने हालत बयान कुरा बनी अमान ಗೆಲ್ಲಿಜ್ಜಿಕಮ ಗವಾನ ಕಿಯಾಮತ್ ಇಂತಜಾರ್ ಕುರಾಶ್ ದಿನ್ ಎ ಅಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿಗಿನ ದಾರಿ ಕಿಹಿನತ್ತೋ ಸವಾಲ್ ಕುರವುನೇಮ قال كيف اضاعتها يا رسول الله الله رسول دينಗೆ ಅಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿಗಿನ ದಾರಿ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة مقامتك وظيفتك ذمتك එකංකම එකශීගෙන් නොවා මීහුන් අයියන් කුරවිච්චකම ගවානම වහිතිවා කියාමත් ඉන්තිසාර කුරාස් ඒ අමානත ඒ මුජ්තමව අගෙල්ලුමුගේ එම්මෙ බොඩ දලීලු ඒ මකාම්තක සිම්මාත ඉල්මි ගතුන්නා තජරිබා ගතුන් කාබිල් නොම් ෆරාත්තක හවාල් කුරෙච්චියම් ඒ මුජ්තමව එවනි අමාංකම අමානත් ත්‍රිකමුගේ අසාස් ඉල්ලින් ගොස් එම්මෙගේ මිකම් මදුවගෙන් ගොස් පහු සමානන් ඇස් මීහුන් බුනානේ මිවෙනි රෂෙක්ගා මිවෙනි සහරෙක්ගා මිවෙනි අවශ්‍යක්ගා අමානත් තෙරිය කොහොරේ එක් මානේ කි අමානත් තෙරියා ඒ
فاه كوريفا مثال جه وكي خاص ميهكم غاوي اينا غفرات نوني مولي رشون اكون امانت تريكن جيليگندا මෙවැනි රශික්ගා මෙවැනි කවමෙක්ගා මෙවැනි අවශ්‍යක්ගා අමානත් තිරේ කුරේ ඒ දර්ජය අමානත් තිරිකම් ෆෞසවාන ඇස් ගෙල්ලිගෙන් දාන වරම් මදු එමිහකි මොනි ජෙහිප උන්න මිහෙප්පද ખાસકો එගේ මිහෙක්කම්ගා වෙගෙන් දාන ඒ මුස්තමෝගා ඒනියම් පරාත්තන් අමානත් නගාලපා ඒව නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ખાસકો දවලතුගේ මකාම් තක වසීෆා තක අමරිකම මිකංකම අයම් කරේ පරාත්තක් එකලෙක්පාන වර බොඩ මේ අමානක් හදාන් කොට අදි ඒ අමානතෙන් අදා නුකරේ පද මිහික්කම ගානම ඒ මකාම එකලෙක්පාන හවාලේ නුකර අබූ දර් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මරියුගා දන්නවනි එකලෙක්පාන උදාන තිවන් දෙන්නේ අල්ලාහ් රසූල් අරියුගා කුන්තු යා රසූලල්ලාහ අලා තස්තඅමිලුනි ඒ අල්ලාහ් රසූලා තිමන්නේ මකාම වසීෆාන් හවාලේ නුකර පාන දවලතු කුම්ස් මකාම වසීෆාන් හවාලු කරපා තිමන්නක බේරුම් ඉප්පොමිනු ඉබන් මේ එකම තයාරස قال ابو ذر وداروني فضرب بيده على منكبي එකලෙක්පාන තිමන් කලෙක්පානුගේ කොණ්ඩෆලෝගේ එකලෙක්පානුගේ අප්පුල් ජස්සාව හදිස් කරවියේ යා අබා දර් ඒ අබූ දර් ඉන්නක ضعيف කලෙක්පානකි බරිකසිමි وانها امانه اوريكمكي وظيفه اي امانات وانها يوم القيامه خزي وندامه قيام الدوغا امانه باهوشي ميها ما يذكروا كمكم ميها نكمت كروا كمكم قيام الدوغا امانه باني ميها وينوس ميها ما يذكروا ميها نكمت كروا كمكس اي همگامس algon men efada kamaka amille hoswali nugennawa e simma takame qiyamatu agumana suwale nukure hameke algon men zaati bekkam algon men gulumuri bekkam suwalu kure ekam rayitunga aammu maslahataka gulifa wakawaka miha nipunderu ei eta million eta billion amanatake huriya achka begutun eneya suwalu kure hisabelle duga එකන් එයි නිකමෙති කමෙක්කම්ගා එකන් එයි මායුස් උ කමෙක්කම්ගා මායුස් වල කමෙක්කම්ගා වාරේ හදිස් කරෙම් දෙන් හදිස් කරේවා ඉන්නහා අමානතුන් ව ඉන්නහා යවුමල් ඛියාමති හිස්යුන් ව නදාමතුන් ඒතරෙන් ඉස්නා කරමන් ඉල්ලා මන් අඛදහා බිහක්කිහා ඒ අමාන උෆුලා ඒ අමානතුගේ zimma ෆුරිහ මොගතුගා අදා කො ෆෙමියක් මනුවි ව අද්ද الذي عليه فيها ඒනාග බොලු එලිෆාව e wazifa ga somu ke zimma ga somu ena golu galifa huriya zimma take furiya men ada kofawa miha ku menuwi ekam wani qiyametu warabbodu badnasiu kamaka adi warabbodu nikawati kamakas ema nabiy sallallahu alaihi wasallam mitang abu dharr hawal nukurbi ekale fana egodegi jismani gotu komme sobaka hore emme furiya gotuga e amana ada nukure idanakam ge bir ekale fanuge hippuluga otima ekale ek hawal kur adi hame yakuba ekam hu de ekale fana qiyamut do ta'ammal kurun ei bodu wegen dana kamekkam gawat to lobe disetri ahon missakunge amanatu betirega mistakun abura izzek rakkatiri kurma mistakun ebamunga hashganuge amanata hashganuge jismani amanata rakkatiri uma hame yakuga ilmi amanata rakkatiri mives aluma fa kolencheka ilmaki amanat hawal kurifa warbodu amanat Allah subhanahu wa ta'ala hadratu ekalang futa nabiy sallallahu alaihi wasallam ga sunnatun ilmu hasilun ilmaki kit qur'ana sunnatu ga bayan kurwa fa gutuga ilmu ga hulurina ilmu ga makwa matirikam ga ka bayan kurwa fa ilmaki shari'ata gulumure qur'anu ga ilmu hadis ga ilmu tafsir ilmu adi qur'ana sunnatu ga hukum takam ga fiqhu ga ilmu ei ta'rif kore makko idipawa ilmu ehnim fannu takiwe soda algon men daskuran je chihinna mes qur'ana sunnatu ga ilmu ga ahlurina ilmu ga makko bayan kore pawri wahke ge ei dinu ga ilmu ga man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah ilmu hodu mattaka mage khiyar ko fimi Allah subhanahu wa ta'ala e magakun ene sur bedar mage fay godum
الحديث كوري وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. علم قاول وريك فافو سنگ دعاء ربي ودتك أبمغا واه تكتش كانوغا وا مهدان هريات إميه كتك فافو سي دعاء رب. في القرآن الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إيمان بمستكنا تباب متري علم دبونو مي والله درجتك وفي الله. එහෙම ඒ අමානතෙක් ඒ අමානයන් හේගොතුගා අදා කරන් චේන ඉල්මකි ඒ අමානත් මේ විතරේ ගවම ෆාහකුල් චේන උතයි ඉල්මු බිනාවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆොතා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නතකම ගවි හිදුගා අදි ඉල්මකි මිස්තකුන් කිබෑ අල්ලාහ් එදිමොඩගෙන් හග්ගු වෙක්කම ගවි හිදුගා ඒ හග්ගු ගොයි ඒ රංගවල ගොයි උගෙනේන වසීලත්තන් එඟි ඉල්මු දස්කොග්ගෙන් එයි අල්ලාහ් තාලා ආදරතුම් එකලාගේ බාවන බබා හග්ගු ගොයික්කන් එඟිගෙන් නෝනි අනෙකුණා වොත් හැම ඉල්මු එනා ෆෝරකොග්ගෙ නුවා එනේ එඟේ එච්ච අනකන් එන ඔගොල්ලා දැන්චේ බල්ලි වන්නි වලෝ ආය තිමංකලේ ෆාන පරාපුරු ආයතන නමස් හදීස් නමස් අනකය ෆෝරකොද්දේශ එකම ෆෝරකොද්දේ කමෙක් හුකුමෙක් එන බයන් කුරා කම ගාන මේකම් වාන් ජේනි එන එඟිගෙන් බයන් කුරාච් මේ ආවොම් මෙන් අමිල්ල මුදලෙන්නෝ එවස්මිය ගමිල්ල මුදලෙන්නෝ ඉල්ම එන බේරු ගොතක යෑම දුවා කදක එන බේරු ගොතක හුකුම් කුරා එන බේරු ගොතක බේරු කුරා ඉල්මකි අමානත් එහෙම වීම ඒගොතුක එක ඕනන්ජේ හැමයා කොළොබ දිස්සතේ යහොම් ඉල්මු ඉන්සානුන් හාසිල්වාන මගකි ilmu gaul waring kibang ilmu gaul waring karin daskoggen ilmi fattakachi dirasa koggen ekiyagen daswan ilmaki emme duwaqun deluku waqamennu emlek imam shafi rahimahullah wa akhi lan tanala al ilma illa bi sittin sa'unbika an majmu'iha bi bayani زكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان أخاي تبايا علم حاصل نوانه حكمك يا جمنون لن تنال العلم إلا بس حكم مدور يجنون علم حاصل نوان ذكاء وحرص ميها تون في الكما ميها إكما قلنا غدالا كورا مسك حرص غدالا إكما جينا ده وغوتا إكما جينا هن فمر أدي إكما تكاينا كورا مسك ذكاء وحرص واجتهاد حرص الاجتهاد ميها گيتو ان شوق اينا گمچ اين پورا اجتهاد معنی پورا گدالا مسك پورا هيبه هيتو گبه فور اينم سيكمټ کا پرنجه مسك پرنجه علم کي افسه حاصل واچنو اكو وربا روبت بين اكو وربا تکلیف بلنج اتبارو تي 10 پرنجه کيونجه وگننج امهم علم هم مينا واصل وانجه اي ميها سيدا واصل حكم گاويس adi maaligotu miha etanaka wasir koddur mattaka beenumwa mudakam gavies eche enatu bahunnan jehene ilma hamengena wasil wan jehene dan jehene foran jehene ilma wa irshadu ustadin adi ustadege irshadena beenumwa fote otaka sedurenwa wa tulu zamani adi digu muddate beenumwa eddu gon dedo edde kun dere ko miha ilmu rekenwa eta baawrechik eta baawr fettege dirasa kurima ميها علم كترم بايل لبن في القرآن الله سبحانه وتعالى بهريا إنسانو علم كربا كبيان كرافوني إتباور علم جوا كبيان كربا يمهم كل سوال تجوا كبيان كرب فرانا جوا كبيان كرب أنغوافني وما أوتيت من العلم إلا قليلا علم كترم بارك كودا منبر منو إتباور لبيجنوي مولي إنسانو بهريا علم مولي مخلوقات بهريا علم يكوري بأي ورا كودج dengan dikobato fardege ilmu dikobato ilmu hasil kurwattaka evara masake nukura mihege ilmu algon men keewattaka akuri daturtakuga dimavi bayge ilmu rinna ebe fulun gatuka suwalu kurunima ebe fulun vidalu enege twamennaka nege shevin bas rahimahullah vidalu enege sheikh abdul sir abbad allah yahfazu vidalu enege تبندك تيرنيك بلالا سجهيني أي بدر علم قاول وري قرآن كم يدرس تفسير في التفيدار وحديث في التيدرس كن باز رحمه الله حديث حافين يدرس بيقول إيكم بس فيدار وني أي أمانة
aw mem fa kolli algon terega way fara miha ilmu hoduma ilmun unna fori dina miha unna fori bay fara e ma'lumatu ge sahharu sahhaka neguma adi bay fara ege terega ilmuga ahluwarinna onnan je ihtirama qadara mikankama balalu men neti bay fara mibatu ma'lumat eba forwa fatura iwar hitamuri dine kuriye narane dine ilmuga ehiterikama nule dine ilmu nulibene dine ilmu renga arihun nune ee wadaka mennu enun gotakum miha ilmu hasil kuram mase ko fe enun gotakum miha ni ilmi amanatu ena kunolifa zimma ena ada kuram mase ko fiyam ena gaso islahi nubani ena som fasadawa ee mujtama denje be edenje mimbara edenje wagutege edenje dose digenune mi haragalannwa doctor lakengeni operation kuranje gavumenge operation kuranje kam besten je ekam operation kuranje kom wagutek da kom besten je kom behekka denje ni miha ga bardana balavato umura balavato miha ole gawum balavato miha ga kule balavato kocheto denje minge wesse nubala bes dinima bes ma ginan dine me maruwe bes ma madun diri be asare nukure bes de nuje wagutoga puri fardim behenu fahum dini ki wani hame ekkode e beha farwaya mihuriya kamaki kamuge ahulure nege e ahulure gitere nuwami ko ena as amille mi ko operation kurang ulefiya amille mi ko beste ule amille mi rawal kurang ulefiya isayete balime age dosta doctor engeni ko bakam farwa doctor ukare gossinge ilmu gerenje dine ilmaki doctor ilmor ma muhim vel ay ek maccham miha narake asorage dim binawa ilm doctor goskun edi mem futta me bodora kasena marutawa එක මේනක දායිමි හයගදී නිමුනේ කියනවා එෆෝ එන සෝරගේ සිංගාදා එම් වෙච්චාමේන අනෙක් අවස් දිරුනේ එකෝ මීහක හග්ගායි බාතිල් ඔලවාලෙ ඒග මච්ච මීහා මරු ගොස්සිකම ගවානම ඒ දායිමි ගොතුගේ නරකයා ගොන්නර තිබා එන මගුෆුරති තිබා එන නරකෙල්ලි එයා නොරක්කාතරිකම අයගේ සෝ තිබාවස් මගුෆුරති ගෙන්දනි අධිහම එයා එකෝග ඒකවර මා නොරක්කාතරිකම ඒ නීස්තකුන් හියොමක lembu mattaka mistakunda me ilmi amanattirikun ada kodden tibe farataka mistakunda nafratu fadda mistakun itubaru kanal ni wara hitamur me dalgon mujtama go fenna munda lobe disitri ahon me do algon menge duniyage halata nazar hingala fiyam islam deena hanguram kore mundani huriya wasiletteke beno huriya wasilet libir huriya chebenu kandiya abadi enno game media ya tawlimi nizam taka news majalla taka huriya atu jewnu huriya chebenu kogen islam dina guram kuremu dina dekola me namaz kureve emme waruga dahmalata namaz kuremu deni mi dinuga sahha mafhum kodu alagen mujtamaoga mi huriya amalata dekola nikmati bi dini ilmu warna dima deenuga sahha mafhum mistakun olwala mattaka kura masakketta raddu mistakun bayan kuranti be ilmurna emme wargoda amalata me dukurmat kore mudan emiona masennete islam namuga tibbas emiona masennete husainu ke hasanu ke sekamo ke emihun gabul kura gotuga algon menge husaina asana ibrahim adana habwaya gabul kura islam wanjeni holanguge mihun buna islam emihun farma kuffawa emihun moderate kuffawa emihun kurhafawa tasawwure gotuga islam onanche emihun bunechen islam denu qabul kuranche emihun buni wahaken islam denu ena ifatanche egota me islam din battam kokgen edi mistakonna visnade mase kurar e mafhuma dekola mase kura faratan ei medu emme norakkateri hamalatan amazo farat ei ek waanabe ei ifada farat kallibe warabbonu ufale ifada nubayabege hamalata amazuma ei rasul bekalunga manhaj e manhajuga dia huriya men onda kurmate fa eka loba disitire ahon medo algon men kambodo maki islam dinuga aduvun gotuga faalukotti mihunga hamalata din ilmur namazumenno medo algon men embodo kambodo oki emme nurakkaterikamaki algon men eyameduga visna fikuru kuranje kamaki algon menna ekuga algon men fadain beru fushun
dini kankama lobe kura kamga sura ga hunda miha algon men na ekko bayfara miskitan ara jamaatu ga namaz kura miha algon men fade dini wa ga dakka miha dini ilmurinna jassala ga viddala gule mas secular dira khilaf mesmihum dini ilmurna dekola beenum kuramun dani hama elibahu ga hunna dini wisdom ge kujja ada hunna post dini ilmurne kiyagan dakka wahagata ufadda deni emihu algon menna saaf kum bodu gotegga anna inzar taka dakka wahagata maturu fa manurakka teri dina nisbe amihum koach kakato faida kubata mujtama ge hew huriha zimma de ilmur lagan chen huriha zimma ge emonna dimala kankan goswegen da yoruga evesmiye gunan gure dangalu gure ms beenu ekaw kamen hingam bala yoruga algon men terega allah rahmatun kiwaganti bi rangalu wara gabil zuwanunge bati ekam dinattaka masekkate daimi gotegga kurang hawalu kurvechiyam noefene miyeda emme koda menun tanegga darusedden gondiyen jonas mijene bay koyedden enes ekogo baawar mihun dina nasru dewa baawar mihun waad ei midenne amana hegotuga ada kurum enu adikiyette ei amanan hegotuga ada kurum hurassalu ei waran hitamure mansare awgo men jeheni me ilmi amana mistekunna forako dinumattaka ilmu ufullai bekalunga faatuga masekko ehnas awon faa kollan awmantere evesmiyeki maasumi hennu komme insana keves kokurweden eves insana ki awmantere rasul beka nabi beka renno ehma nurangalo kankan emme nurangalo kankan sunna namas ei faragaves dinuga adawatterin kurimatiga efada faraatto izzata aburu katila efada faraatakun kuramda masekke veya modolen tekame nuge allah subhanahu wa ta'ala ga dinattaka deve nasuru mistakunna mi amana ufulle mattaka ilmuga ahluren ekwa kure masekke ei dinuga dushmanun kurimatiga wara bodu haba thori masekke tikkamugawa lobe izzati ahon algon mi amanatu ge terega mi faa kolli ho medo awman terega mi nukta wara koda faa kure amanate allah ge hukum shari court to ge ivve hukum te ki amanat te ameddu ya sual kure allah subhanahu wa ta'ala enge vi gotatto ya amana ada ko fawan gurin danda ifade eki liun taka achi nakulu kuranje liun tai amanat mistakunde interview taka mistakunde wagataka ai amanat yameduga suwal kurwe ebe salaga miya gulubuna eche miya gunikama hada miya guni eche miya guni non goibe non hen godaka amura ibadu kankan ko genwana ei dini gotun ene hawal kurwe fawa amanataka enawa khiyanat ibada kankam qiyamatu ena zimma wan jene kam miste muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qura goni man kanat lahu madlamatun li ahadin ifaden ebesmiya amanataka ebesmiya hagga karagan evesmiye ka niyawarikam uffaawakam gwanama ei aburekkam gavis fahe echekkiba meru tiba salam evas falyatahallalhu minhu al-yawm fa ena kiba hingalalu hoda e hakko ena ada kuras qabla an la yakuna dinaran wala dirham ei dinarakun dirhamakun e hakko ada nukurwena dos me dawgom miheka divve gellu ejam dinara dirham dinima pudida enaka badal divu pudida islam ferege hes eduha ki dinar dirham muamalatu ko badaluga hingadu henno inkanalu amalu salih ukhidha minhu bi qadari madlamati eduha badalu kurveni he amala nuba amal enage he amala gurjya enage aniyaya evvara enage he amalum bain ene denje dos dinar no edu denje ni tibage he amaltan ene denje ehmbima dinara dirham haggutan ada nukurve dos awmuge kuriga duniyage hagguta ada kuras mihe kanyare ofejja entiba hal hinhalal hodas wa illam takun lahu hasanat ena dene badaluga dene hewkama nekkam gawanama ukhidha min sayyiati sahibihi ena ge aniya kuffawa miha aniya lifawa miha ge nubakan tattakun tiba ta'ammal kuranje fahumila alayhi ena ge bologe simma alwe emme ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam diskura ban miha ga abure ya ga abura go kurikam kus mudelekam gavis
ඒබ්බ සනියා මිය කොෆෙකම ගානම දීනාරා දිර්හමුගේ අනියාක බදල් නුදෙවේ දෝස්සමුගේ කුරීගා මේ බදල් දී خلاص කරස් එදුවෝ දීනාරා දිර්හම කොංගේ නුහිඟා නෙදු දෙන්චේ නේ යවමන් ඉබාගේ යවමල මුරජ්ජේගේ බදලු යවම නතිජ්ජා මනකග නුබා අමල් කිබා තහම්මල් කරන් ජේදුව සවම කුරීගා එකං කබරක්කා තෙරවාශිම අවගොන් මෙන්ගේ හයාතු දුරියා කම කීවස් මුනි දීන කී අමානත් ඒ අමානක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හදරත දා දුආ ආමය අවගොන් මෙ හේවතුගා උෆරන් ජේන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකමුගා ඒ අමාන අදා කුරුමුගා අල්මනේ හිතෙරවඩි කරනවා ශාදා ව සුබ්හානක අල්ලාහ් බිහම්දි අෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත නස්තග්ෆිරුක ව නතුබු ඉලයික් وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته